police handle to bungam dabni normal regular CRPF ngam dabnina mokoina to bunen thara abnina not to treat Indian security aru election na tra infrastructure kano da marugi poro thajal laga mokoigi cobra da ka leji India ge kano da India ge security election aru sovereignty integrity and constitution order ngak na banina haidabnina directly try to national interest mokoi tight to thambani haibse hoji khoi manipur gi di yengba tari bane only haibdi mamang da moi laktre adu masigi yengpa mayam da ekhoi belly de ondhara akanda cobra na naira kana ga dumute bako gi jaga do nairu ga dubuni aruga phar ga dubuni aruga cookie sing mayam do huji khona biometric attendance ki matang da aikhoi tongan ba mayam ma capturing of biometric details illegal immigration in state of Manipur na mamang de khoi Mizoram Manipur tharak pai pot mayam do bo lai gre ba 2023 da ko sigi matang da khona state sub committee ma Shembuduna Singata 1/4/2020 sakibdo ningjange matamda chairman karano oigi madu sub committee gi hai matamda lepau haukip ne lepau haukip oraga magi adoida awmuni marman amana ko amana basanta sigi por ahumno oraga sakibda chairman oigi ba lepau haukip na highlight tawgiba adugi 1/4/2023 da kamain tawgi highlight the issue of illegal Myanmar national into Indian side which cause apprehension among general public as there is high chance of getting such immigrant getting neutralized among common native population because of similarity in culture and dialect na sigi posima laire haiba natro adu dagari makhoi gi pot mayam sing do madu mainly makhoi ji Sosampur da town area da rental lai haibam sumana haigi batam du da aragi they should be properly identified and verified kept in temporary shelter to be constructed haiba haigi adu they will not be allowed to stay in such shelter only, but such shelter lehengani not among the common people. Haiba haiyeba. Si hairamaga thalo ongthoga mathangi tha. April da hairamba tarik amada mona chatlaga singata pung 10 da yorga haigiba poto adugi mege ahum dadi irang thol aba matung dadi numit leina numit leiba nakan on giba damaina makhoi gi lalho mayam foreigner mayam so called drug mayam cartel matung ilaga puna chamin rakune logri jadai ni khoina cabinet sub committee gi chairman or mo smaina hairamba alagi khoina ta sengna ekhoi gi kainogi Paris si khoina September gi kaino bokta loisalu na hairamba poto ekhoina 24 gi adu loisalu hairamba do extend to throga to gi pot mayam ama khoin legi pot mayam ji kaw tho kan da hai tare mana swaida separate administration with legislative power moi tarana tan ba yoksale yes adoi tagadi ekhoina ngasi sumba mayam singsida valley da khetang normal sila na haiba pot se ekhoina haiba na media na press na politicians na haiba thajad dragasu ko khara ler ko matam da rims da sangyeng to boina ekhoi gi lady ba mokhoi gi praja miyam se kayamna sensitive oi potsi nei khanari gi haiba mata gum to male aduna sigi pot mayam du ni ekhoina hainingina aikogi tasengna aikogi sumba thabak mayam singsida hojik aikoina kari gi tholai no haibasdi aikoina hojiki mahik parasitic nature habitual layers and term tawba hojik kuki gi maikhum opiu kango singna thon bana abse masa zo dmaina oibnina aikoina electorum da haibagi di kano tawba yadabni adu sigi post de haide yadabni na haira abani si mayam jina ni aduna masidi aikoina english ki term the civil war hairaga zuko yokhok lang aikogi lon da ko utup paraga wokok paraga thangten paraga horuk pa yaba prajamiam horuk pa yaba hayeng gi adum ba thawba thawbi singi ningsing banu mit chige noma mangwe na ngasi rims ki khanarak pa rims ki tholok mayam jina masi invite tawne lawi aduna government na yamna athu matam da ministry of home affairs ki locally report mayam aruga even hujik ekoina commando battalions for resolution action and cobra na haiba kanguno lori but role makoina lor report mayam da constitutional backing makoida lay haiba do aduna makoina tonging dro moi dig na ga torga tawbi state ki mayam aruga nation gi aruga lady ba paramilitary forces Kiran Nakalam da Yang Ragadi Kogi Zame Bona Hosi Hibiri Bagogi State Force Kisu Kamluk Nine Dumak Heidi Mai Mapam the separate winner Tamgiba administration party Bakogi State Machinery Singju Magi Tongan Mapam the Tamgiba. Si mayam si yeng luragadi adagi even hospital da chatlaga su zame bona hoji haigiba tangkulgi adagi sumain chatna giba mayam sin maram oirakanda amaromda cookie singi di amaromda mu yeng oirakanda makoina taliba separate administration si phangabra haibagi manglana makak kari haini adugi kari haini plus point haigadra adumba onkak phangabra haibagi kaino makak su makoida mami makak su ubagi achauba mami makaksu haidi aduna maksu makhoi si kari haini hari bakogi state government sina
makhoi da dumak support tawbak man bagi mami makhak si leirabra haibagi mami si yamna chauna tai sigi matang sida hojik thoi be irang sigi marak sida miyamna pami si solution pam bagi mahota hojik ti porak pagi mahota oza Kiran khoina uri si chain of reaction ni fusion reaction ni khoina hojik uri si di tongan ba community khoi maitai ga cookie ga tawnaram bada hojik cookie ga naga tangkhul sumaina yaure ini sigi matang sida lengak na hojik phoksi adumak hanagi 2023 May dagi hojik phauba tongan be issue mayam sigi waroisin ama phauba poraktaba aduga thokriba thodok sing sigi justice pirabra haibasu ngasi phauba lengak sina thoiba incident sing sigi family amata gi ngasi phauba justice su pibidri simakna BJP lengak na hairiba thoiba thodok sing sidi terrorism act terrorist act ka chap manabagi thodok ngaktani jiri de thokriba dagi matuk ka iba dagi trongraw bi de thoiba mayam se simangna dum mag BJP lengakna terrorist act si terrorism ji sogal labra haibagi wahang se sigi matang se oza Kiran gi oiba mota di kari ga main thamini I don't want to turn only to BJP. Every national party in Manipur pan giba since Indian Union the Manipur merged to 1949 the Toribu Kangu sing a tuan ba how you the Bokhar Kopon and Lawi. Yes. Madam the Kagan Haikanda, Masiki Posil Lotion ba Ngamoy na trang ngamni habese. Lotion Guinean Kale. Madam the Huji Ano Popota, a quick Huzik Manipur labor situation there. Still we are facing Article 355. 356 like Tragasuko. Madam the Kagan Haikanda, Masiki example is of Sana Pijaga. I don't see Tamzatring Ida. Masiki Sigi Equigi Canary topic, Aragosi Canary Jimwanga, Hayeng se. Kona Nasi Yam the Muru Manipurugi. 18 June uprising. 2021 201 Manipur uprising. Say mass protests kind of talking against Central and I am ceasefire deal to with ceasefire without territorial limits. Adugi Potse, Equina Bangkok. Sign Tonaba, Mogi declaration to the Equigi the Shang Agris pair to phrase some without territorial limit have a wide Manipur May Zaki. She says the Kaino Haikanda without consulting Manipur government and civil society organization. Maduki Poto with the Mukta, Maduki Poto Zakibani, and me try and pan become the key. I told what try and pando, as is a coining Matotai. I don't know, I see the Quenica Grupata, I am Amukum, the UCM, the Pantoko report said, Masiam the Marueva, Hana the Gehena, Equigi the Sena demography, Amadi geographical issue. Aruga illegal immigrants influx of the saying. Sing the 90% area oi, Belly area is 10%, 40% population, Guching the labels, mainly Naga umbrella to people cookie umbrella, Zomic tribe kitchen, oi and hide. Others the Equina, Greater Nagaland map Amaka Equination, I am the Matamduda, Ukrul Senapati, Tamilong, Sandel, at 70% area of the Manipur land. Madugi Portugi demand or Poduna, Madugi Bishop Tersama, Madugi Porto to Garpa Tareko, Madugina Toki Port near the Hujishu, still continuing process Samoina, Equigi Mapanaki influx of so called foreigner, illegal immigrants or narco terrorists or so called drug mafia cartels in Masum Zavasing High Tareko. Sigi sing Lamdam, Stangazitan to Latandaba, Maji Yamna well planned Toroba, well orchestra or about Port Amaka Equigi. May 2023 the key how we habitat among the later pony. Adugi Matung Tarakoda, Madai Duda, Equigi, Mite community ga, Madugi, Changil Kango, Olambadagi, Amuk Hujikna, Equigi Nahan, 2024 May the key, Equita Sena, Equigi 26 high taris the key, Quina, Sursley Dermaka. Hard purport to the high tariko, 36 sorry. Sigi Porti cookie Nagamu, Antono Honore. See put my arm sings the Quina, BJP Gatang the Port Dynamic Wanatana, constitution provision, my mamma, Queen a situ lady about. Constitution provisions I Tazarake, and see Portugal Zilla Akanda. I quite know constitution provision Manunda, I quite am torn upon Lengak Sassan. Tasing late the good manner of a hybrid put Amaka away Article 355 Labina. 355 see imposed auction Bataragadi. Madugi Pota, Huji Equigi for internal security external aggression labor taragadi. Sumana Amakaklay for internal security under Article 355. Center can order operation without state consent if it is internal disturbance or external aggression. That's why
karigino huji cobra na mayam na hainariba CRPF ku team commando battalion for resolution action haribo kangu sing che masi it's a very specialized jungle warfare unit of CRPF raised in 2008 specifically to fight nationalism and Maoist insurgency and kona masi ki posi theng raga leira bane ba aduna makoina Maoist theng nagi basi koina kayam song theng nagi geta manipur gi square kilometers di koi gi masing kya no 22,327 square kilometer katane ba ko sigi 22,327 square kilometers ya sidi cobra na tasena mathau chenga tor pataragadi peace hanjalakba terrorist eliminate tokhiba santi porokpa manipur si india da north east ki switzerland hariba port hana yamna peace oina nungsi chanana community myam ne minam ba umbrella myam ji ma sathi dokpi raba tasena kuki na matau tamisi nsn im gi hujiki keno gi mogi ceasefire agreement port da yagadra makoi gi hujik phangde dana ko phangju phangoi sigi port myam sing ji admai tau dana matau tamak pane ba matau tang ko de hensel lakwa haidra moina miyat mipun yam ka hen yorokpa aikoi community myam sing doi tan na phonokpa aduga even nsn ne koi ngasi fauda ki de like habdi yaroi ai maru ikoi gi kitchen hoi to tolen hoi to keno chi gi basi makok da yandhara ga halen to wa magi soi to ya di hab ka chumra ta lan pot am ore ga tong gi dana ko sigi pot lei adubu masing yam de aduga makha ta de ena sena am to ki pot ko kuki gi di madungo pot leite pura terror phone ba mayam da ki hen khangan ba pot am oye ba adu ta ga de ikoi na 90,000 square kilometer across Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra the dense forest aduga lambi ju leita ba phone mobile phang da jaga du da haib tare operation tawrakanda ngasai ki 2008 tagi ngasai gi makoi na nationalism ga maoist ke muthat am da muthat pangam gre aduga more than ekoi gi 100 plus channel maoist hat kre hariba kangu singse masi gi posin ta seng no operation du torpa taraga di specialized in jungle warfare ang sa haijagi ba training makal padan to gi potu leirabni na masi gi potu da ekoi ta seng na haraga di ekoi masi gi potse santi lakane khali sigi marak tana ngasi gi topic tang pusala la akanda rims is for everyone but national highway is not an highway potse masi khana rak bataraga di ekoi na ta seng na haraga di ekoi na jun upwriting gi adu gi myam to kanda constitution gi article sing che ekoi na ngasi mission praja myam na naina baga lengak sasan the yoriba legislature lawmakers sing naina baga ngasi civil society organization mayam gi leaders sing naina baga panelists mayam na adagi ta seng na haragadi lewang nungsiba mayam amana proof izati kandabiya de naina baga masi masing helam godo malen khale constitution ki article no provide to the right to equality article 14 to 18 the yoriba post da kari yawe article 14 da equal before law equal protection of law aduga state can't discriminate have bottom yoy adu the equal protection of law before law adagi equal protection of law aduga state can't discriminate haibis da ngasai gi mapan gi sangchal bo so called foreigner narco terrorist myam nomai kapnar pusal go poto 183 battalion military unit na laimu khong na kari gi damakta pau fonogra dim sa pusal ko no madu ta ga huji mai sak bo huji ching gi jaga da muk chakhak ba beli gi jaga da khara tab thagre haiba mai tai gi naga gi pangal gi natraga ku gi tok je ba chai da hojik jenims rims te tiang bioba makhoi gi kaino gi da kuki gi umbrella makhara ga tup leri ba makhoi gi kun gi maya da leri kun mari manga leri ba makhoi gi mayam singse sigi manung mayam adum layeng bala ngoni kanam kai mai ti hairoi ikoi swai da ikoi gi thadau gi paite gi adu gi na kong gi kom se na ga ku kisdum yawi ko karam manung kai no khangde mana mana ba yam yawi bani ko mar da yanjan na ba kanjan na ba gi umbrella da tumin na ba gi for a better bargaining political power adu gi pot da chatpot ne khoi na mite community amatra ngasi bok thingde nahan gi rims ki pot di national highway ne khoi kari gi alandraga national highway gi protection force ta adu minor rims ta legi ba army barricades bracket adu ga ta chengna kem mana legi ba police station gi hena maching yamba gari thamaga legi do headquarter am dagi madu gi legi ba police mayam army mayam paramilitary forces mayam any madu cobra yaw de cobra yaw de ko da cobra di huji adu yaw de lakhre thungre betala ne haraga su ko adu bu cobra na tongi gari man ba bullet proof mayam amadi yawi CRP gi khangde am khangde ko adu ga madu gi pot da ikoina hygienic na Shilliba, Sindu Ibalangiba, Kuki, Nui Pala, whom the helicopter porale, Mokono Porambia, Poraga, Nasikan, Honorable with Hawaii, whom the Manipur Lak Puntramari, Punatamin, sing the Atopa community Mayangi, Hawaii sing, Mang River sing, Nahangi, Matuka, Tador, but Tonga Pigeon and Wishing the lady, Proof Todribaco, Kakala Tador was sing, Ziri the infant Yang Hatkiva, then Kamal Babugi incidents, then Hamazit killing Tongabi incidents, then Garang Nahangi, Quick Kachin Kunogi, Angang, the Namakuno incidents. Ato mayam mama. Sigi mayam sigi pota di Article 14 right to equality.
aluga equal protection of law, aluga equal protection of before equal law state can't discrimination discriminate to we are the have the side have a big question have adu dagadi ikon right to freedom the article 19 the 20 book the people manungda ikogi article 19 clause 1 sub clause a the ikon right to freedom of speech ko ju ngangi enkana hangi koi khummi khabar iri loi phangi ngangnari apen pen da ngangnari bako sigi posil lai kana makhoi na ngang padadi yamna kano tawba machigi excess henna tamthiba wahi mayam yawba madu escalate to ya irang sing hen to mayam yawreba adubu yam nga ibadi ngasidi lesmang hawkip hariba mla duna uk ene ge leader gi lamduda jaga duda mi ma hat ki ba chok ki ba operation jathabda army rang to dadi condolence message tole naga ge sinlaw taruk sibu mutam da kari gi moi tholok tabno they are the mastermind polona hawkip lesma hawkip ko na ibadi mayam naina bada then why can't this BJP government expel them from the party? Then why Nipsak even is given as a deputy CM of the state? Yes. Ada magi nupado kanano, magi nupado na trosi hale to be my team duna, mana hale have not the magi team duna, ada the mana leader in mana have not draw. Then the quick senior bucket tabok hadi manina, only nangasi, tongan bangarang hadi statement tamino, mangonda and example P one tamai poto. Why FIR is not taken off? Mayam like reboko. See pos amatangraga. Adudi. Aikhoina article 19 clause 1 sub clause d da makak yawi move freely aduga madugi pot mayam do across any part area chat pe yai habdo maina moi che khoi gi citizen amane na on to ganda mokhoi chalhal libra adu dagadi buffer zone na thama iba kuki gi fruit umbrella to bokangur na imphal kumba yak tawa mitai fruit kangu sing da ka ba ya da ba se article 19 clause 1 sub clause d violatory ba pot to hola iba pot sing kana no kari government action lokut se it's a precaution now adu dagadi ngarang rims ki pota madugi institution da ekhogi ana layeng chang mafam ni hana kawrga to ba poto madugi potu kari gi no kawr ibu da ekhoina madu da violatory do article kya no ekhoina ekhoina ta sengna harega di message article 21 se totally violatory ga Indian security forces ngarang particularly khoi state force yaw di koina hajari je tag gas kap ho kana na kap ke lambi da gari chungna thokjer ko poto chaina kan ba puji video lay viral loiba ko thadok nang tabu yawi thadok ingon yawi ba sida su ko yawi ba kari gi mina gari thokjer do chain tana kan mono ba chasa dun chalang gi biadro manung de irang tho oso yes protester me am dispersed to namne hona bada lathi sars to smoke bomb caption ba hospital ne ka po di article 29 do 21 totally violatory article 21 ne kari pe right to life and personal liberty supreme court expanded this include right to privacy clean environment education health sector and livelihood and pe with the hojiki health sector dunga si so la ba di article 21 violatory is kanona hojik why the government is silent adu government na irang horko matam da madugi torko matam na han to numituda cookie swings the Makoi Ohumdo ship to Tokrakani Haiva. Makoi Matakta, judicial inquiry or get another police FIR or get another police investigation or get a Toholabra. Kari Amina Laga, Aminum Puga police Honde. Adu Tagadi, Makoi Ohumdo. Ama Mohan Magangi Pay and Habons Yaweboko. Yawu Tagadi, player of a mana magi, Mayum the later than Mapam, no Mikana from the Madica Mancha Uno coach and Lagro. Yes. Adu Tagadi, Equina Lalho Budi, Kulai Pibadi. Kuna Malay the Taylor Chapanata and Kandragasu, Mapondro, Maruna Palagadi, Laloboga Masam, the Mim, Wagani Natragana, Makunapani Hagra, production Mogi Natok Napot, Harakadi, Adubu, Madugi Port Mayam Sing Dog, Madugi Potungasi, Kupnana, Matotai, Adana, Article 14, 21, 25 say for all persons, including foreigner and Indian Constitution, Pito Tamam. Adu Dagadi, citizen versus person, Kumatamda, Article 15, 16, 19, 20, 19, 29, 30 city are only for a citizen Hiramina. Article 19, Madunda, truly, Chatpadu Yade, Article 19, Mogi expression Yadi, Habjela, Mako detector depot to Karikai game. Sigi pot me am sing jekon argument am pukmente adu target ujikti koina article ujiki 355 say manipur imposed or lairabnina totally administration aduga constitutional failure or administrative failure or have the lairabnina kana authorized to okanda ngasagi article 355 to laibi the bakta chumadu imposed to laiba for internal security the center can order operation without state consent if there is internal disturbance external aggression hai botu laibagi or the corporate hajal kana authorized the we har kana sigi potse hoji cabinet on security and laiba pm adagi defense home finance external affairs minister na madugi authorized to ga pir amina president supreme commander
give formal order under Article 53 na pithok pa yaba pot laibnina ngasidi maduda mu Chief of the Army, Naval, Air Force aduga government approval pithok pa yana pithoga sanga abnina hojikti ikoina hojikse yengba tabani wabe yaba ware praja sing u so bung ka agar tek tharak pada mayam ama nallakanda tasengna manak lay u macha macha kra tek pada mane praja sing yang waragani so ai ningchangina Manipur ki pot se ngasi faw de koina Maoist ki nationalite ki movement dadi ekoi ta sengna 2008 tagi hojiki cobra ki team je sema ka dai tare ko masi ki moi ki normal ekoi ki regular CRPF ki law and order ga election ga riot control tong no le ga su mon jungle warfare ki semak pone hai basi 2008 tagi masi ki jungle based insurgency mayam sing se police ne handle to bungam dabni normal regular CRPF ngam dabni na mokoina to bune thara abni na not to treat Indian security aru election na tra infrastructure kano da Marugi Poro Tazal Laga Mokoina, Mokogi, Cobra Dakala, India, the Kano, the India security, election, Aruga sovereignty, integrity, and the constitutional order, Navanina, Hadanina, directly try to national interest, the Mokoi title Tambani Habaza, Hoji Manipuri, Yang Batari. Only I have the Mamma the Moi Lactri, Adu, Masi Yang Pumayamda, a quick belly the Ondra Akanda. Cobra and Naira Kanaka Mute, Moko is a garden Nairuguni, Aruga Paraguduni, Aruga Cookie Sing Mayam, the Huzikuna biometric attendance Kimatanga, I quite Toan, but my mama capturing of biometric details, illegal immigrants in the state of Manipur, and Mamang the Koi Mesura Manipur, Tarapi put Mayam, double like Reba, 20 ago. Sigi Matanga, Equine State Subcommittee Ma. Shembuduna Singata 1/4/2026 Ninjang Matam to the Chairman Karan Oye Madu subcommittee High Matamda Lepau Hawkip ne Lepau Hawkim Orega Magi Adoida Omuni Marmana Amanako Amana Basanta Sigipur Ohum the Orega Sakibuda Chairman Oye Lepau Hawkim highlight Togiva Adugi 1/4/2023 Kamain Togi highlight the issue of illegal Mama national into Indian site which caused apprehension among general public as there is high chance of getting such immigrant getting neutralized among common native population because of similarity in culture and dialect. Sigi posima lay de hibernatro. Other Dagari Makogi port mayam sing do. Modu mainly Makoji Sosampur town area da Orientally Hibam Sumana Hagi, but Tamduda Alagi they should be properly identified and verified, kept in temporary shelter to be constructed Hagi. They will not be allowed to stay in such shelter only, but only such shelter lehengani not among the common people have high yeva. See Haramaga, Kalo Untoga Matangi Tha. April the Haramba, Tarik Amada Mona Chalaga, Singata Pungra, the Yoga Hagi Poto, Adugi, Megi, Ahum the day, Irang told our Matung the day. Numilena Numit Lavanakan own give the mina. Mokogi Lalhoma for an Mayam so called drug my back cattle Matung Ilaga. Punas a minute when a low is a diet in Equina. Cabinet subcommittee is Yamin or most mine Hadamba, Alagi Quina Tasena, Equi Kanogi Perez Equina, September Quenopotal Lochelu and Hadamba Poto, Equina 24 get the Bolochel, Mahama, the extent of Trogoto, put my mamma, Queen Lady report me and the cow to Okan Haitare. Manas rider separate administration. With legislative power, Moi Taranatan by Oxele. Yes. Ado Tagadi Equina, Nasishuma Mam sings the Belida, Ketang, normal Silla and Hyper Ports Equina, Hibernatan, Mediana, Presna, and politicians in Hybrid Tazar Dragazuko, Kraler Kumatam, the Rimster, Sangying, Towoina, Equi Lady Mokogi Prazamiam, Kayamna, sensitive oil, Ports it Nade, Canary Habi Matagum Tawumali. I don't see put my arm to the knee when hiding in a Equigi, Tashing Equigi, Shumba Tabak Mayam sings the Hoji, Equina Kari Tolino Hibisdi, Equina Hojiki, Mahik, parasitic nature, habitual layers and Tam Toba, was a cookie, my Kumo people can go sing to one Manabaza, Masazo, the minor Oivina. Equina elected the Hibigi, cannot way out of Nedubu, she post the high way out of Nina, hide up when she mayams and any other Masidi Equina English term the Civil War, Haragazuko, Yokoklan, Equigil on the go, Utu Paraga, Woko Paraga. Tangted by a Horpayaba, Prazamiam Horpayaba, Hayengi, Dumba, Toba, singing, Ningsing Benumitchige, no Mamu and Nasirimski, Canada Podiums, Tolopa, Topa Mamjina, must invite Toba and Lowy, other government na. Yamna atu matamda Ministry of Home Affairs ki locally report mayam aduga even husik equina commando battalions for resolution action and cobra and high kanguno low role makoi lor report mayam da constitutional backing makoi da lay haibado aduna makoi na tonging moi dig na to to boy state ki mayam aduga nation gi aduga lady ba paramilitary forces security mayam ama center ki security forces mayam kalamaga makoi na togani habise makoi gi pidi poto manipur yorkan kamai togi yeng bata bani 90,000 square kilometers across Jharkhand
adugi mayam statistical mayam to bungam give poto 22,327 square kilometer kai to no yeng batawani adu sigi pota makoi consider backing da koina ta seng haragadi center na can deploy cobra without needing state permission under public order in a state least subject order but state can handle it under article 3 can handle it under 3 state even governor si yamna hai singba dugumba governor amni hairni dumapu manipur hek yoragadi whatever khoi manipur yoragadi eta ke haini defang tawbagi pot ama he akhoi se dum even cobra gi sisu masagi maoist ki adigi naxalite ki leiba hairiba makhoi si yam thina powerful oiba jungle geno da documentic hai singa bane budi hairi adumapu haidi manipur hek yoragadi effective heta oidaba sisima leire adugi mathakta mu makhoina sai operation tawduisi akhoigi belly da tawbadi kan kanaga da bonga mande habidi hoji disarm to honduisi ayamba chingdani adumapu lo si chingdadi sunglai leite habidi mami simadi zakiran chauna tari dana ko sigi matang sida su haiba cobra gi khoigi unit team ani dagi ahum surani na haidana makoi je 45 days ki training su lore na ibd tawri habi lore habi yes tawri haiba sigi matang sida zakiran gi oiba motadi habidi khoina ngasai gi law and order gi partiality leiba man basi su khoigi chingdana lo ma tamdana lo ma gi tawgi matang si su duma hainaraga leibanina Zakiran masi atop state the effective oil rasu Manipur as it is atop state the effective oil give the mine dum ogani have chap chaba thajabase Zakiran dum lebi bro comment taseng haragadi koina hujik yam ningjang bayai maseries da koina mamangi thokriba mokhogi pirak poduda aikogi military operations di koina magi definition da koina thengrak pada sumai thengnai a military operation is any coordination action by the country's armed forces to specific objectives usually related to security defense and national interest I beneva sigi potuda ngachagi national interest to kaithare internal disturbance external aggression yaure manipugi poche haibado moina haidragasu leire haibinina ngachagi kanana madu authorized to haibda ngachagi cabinet subcommittee security pm defense home finance external affairs minister aina ngachai haijagi do president supreme commander orga to pochine haibache si khangakpadagi madugi pot well planned organized to pot ama toroga use of forces season na ba honarakpa aruga madugi pota koigi any season ani makoina ko bagi dako adu makoigi operation dudi direct fighting against the enemy adinga sai terrorist kangu sing do oina orakpanina masigi potse tasengna thabak to onthor agadi masi mai pa oi haninga leite maramdi maju nation gi interest ta sovereignty integrity and constitutional order do ngak na bani haibanina tasengna makoigi piriba iko yam jaw bihar army le birmanina ko masi de mon haidok pa yaba yada ba khrasu leram gani aruga hariba kangu sing si makoigi oiba magi atien ba 2008 tagina huji boki mogi achievement man sing je masi de mogi 15-20 days ke sa thakna jangal chapanga mi ka haiba moi mi 30 ngagi kan strength na mi sama samne kai kamna ba ngami am pai ba sing padan thengna ba ngami haiba simba pot mayam ama laibani madu state ki gaino laiba regular CRPF natrage state forces sing the law and order maintain tauba riot ki election khara adamaina piraga madu mayam ngamdabani na makoina ngammi haiba pot se singi yamna nuai thaba terrain mobile network phangdaba adagi ama lambi thong leitaba adagi ising turen leiba jaga da bokto lalaga sapanga me haibani na last option oina hauji government gi di maming name check nan CPI naga dummy government kani irakhiba lai ai uwe ko kona junu maramukta haiba yaugi but adubu haina report mayam adagi hujik mayam na nakoi ikai ba khangagadi masi dai ta lobu ngamdragadi loina totally fully resign to thopiro haibaje constitution ki post se phajana nga aga pullaga chatpa taragadi as per provision of the constitution ikon nga haiba article 14 to 32 gi manung yaw ba mayam 19 da makoi external dagi changchela ko kangu sing phangwe ya de kai na hairiba 14 gi pot pdf mayam dri indian citizen khatagi ne ba aikodi merge tor ga lai gramnina indian union til labnina aikodi citizen of ne koi na haiba ne ba adana hujik biometric ki biographic and biometric details ki makoi gi amak tawno horar mal loi gi de pot se ari hujik koi nrc update tawdo ne koi lawri pot census ki pot ari hujik marak ta sri gi tawcheli pot then smart city ki development ki pot ta mikok thido poi type ta dum census ki masing thibe type man ba pot atop to jaga sing da sumaina keno tawren mamang mayam taw gi dana ko putoki sigi mayam tam tam num loi shalibra dum hapsan doribra yamna charak chaina poram leiriba potse phajana asomda brahma rom dagi takhaina rako potna somda haijele mayam ji kai no masing kya no ji khang ngam
pot na tre border pin so fencing person lai tabni na adna cobra unit kangu sing tor puna civilian khar budum so shokani ko aruga taseng na harega chok pagi chokpa taraga so sigi operations na taseng na fully yamna strong commitment yauna asomda acho pot me ama tawgi base aikoi taseng na harega di aikoi mamang da makoi gi yamna phasa achievement me andu yengur kan da hai ka ko maru thajaba thamgoda si government na te hojiki military gi aduga taseng na cobra gi aduga ngasai gi magi authorized toribe india gi cabinet committee do on security gi pon toribe pot se president rule thamdraga su president supreme commander or pot hai batare state ki kano pidna to ya pot am article 35 de piraga maru matun to ko ne hai je to si last option na manipur program yam yeng batari maram di apik ba jaga ni na makoi na to gen to yam kuina sangoi natraga di khoi manipur unrest oiba kano to busina maram war kanda there is no difference between a politician and an activist and activist with a politician or so called legislator isa isa na dum lo se ba ja pai bi ta chana pa sing the law ma tam the law ma hai ba si ta seng na harega di 5 decades after since Manipur get its statehood in 1972 1972 na 2023 bokang irang tho bokang yeng matam da district mari da haib tare KPI so sampur ga di kampupi so sampur senapati amdi ukhul la gi matam da 1972 193 village kak lai bido 2020 to 713 village haib di 520 village hengalakwa arigi so sampur da 339 kak leram bido 874 adagi senapati to 120 and 166 lerakpa 37 hengalakwa ukhul 93 lo 1 to 19 hengalakwa total 1111 madugi additional village recorded in 5 decades and ko ngasi fangi ba che chang ko adu tagadi ko gi village ki recognition record hoji adu me am do operation thal loiger kanda then census data adagi ko na land and revenue record historical map sing ana leramba sing adu satellite imagery kan sing lobon mathau tare ko adu migration studies sing se need to be examined yam takal oi haiba pot se swai danga makani aduna ekoi gi sumba mayam sing se ekoi na base years 1951 61 na yana lebe mota even 72 boktangi poda yeng ros ma helamadi madugi mamang da 1951 dagi since ekoi yengak potaraga di ekoi gi pots di ekoi no ji leiba unnecessary gold tra hai se si dagi triple times hena natraga 10 times and 100 times and leram buju yai ko adu dagar hujik daka leibadi ekoi gi capturing of biographic and biometric details of illegal immigrants in the state of Manipur Mizoram tor Mizoram loigre ekoi gi chahi ma 2023 gi action to 24 gi adu bok September ko no pibu su hendokre tawdun leire NRC update intina tawbidri SRI no oya ponte adu sigi port policy mayam planning mayam raksida uji ekoi di last option noina haujiti haudribni na ekoi khangdre politicians sing the thajarakramni na India ki oldest paramilitary forces so asana rifle dekho na thajadramni na BSF na border intin wa ngakre haramni na cobra gi moi gi piri ba mokho gi achievement mayam da amutang yenga Manipur da moi thabak torokra anubo force na haiba poto yeng bana tan upai lete haiba ta mi sidati smai tension last option noina last option da okay thank you very much thagachari Zakiran khoigi ngahan gi khoigi ngarang nahan khoigi rims ki thodok sida dum yenga kanda rims ki thodok haidi ana layeng sang hospital amada khoigi lanbung man ba haibasi duki matik laibak thi ba thodok makhakni aduda natana tongan ba thoi ba thodok sing sigi pen da ba oina khoigi protest rally chat pasing da khoigi Assam Rifles na makhoi na beyond limitation haigadra makhoigi mathausi makhoigi function ji lalhauba thengna ba ngamkhai ngak pa duga state security force sing da mateng pang si makhoigi 3 main function ne ba Zakiran madudagi hendoraktana ahen ba haidi tawroi da ba mayam ama haibidi tear gas caption ba phu ba chai ba khot ba mayam ama hena tawrak pa se masi Zakiran dui mathakta Assam Rifle sing si bias oi cookie sing da makhoi si hena mi changi haibagi wafam amsu miyam na do mak thamnari sigi matang se Zakiran kari mot kamai thambini ge masda ne nga sai mamang da haije ki bido ekhoina taseng na haraga di ekhoi taseng na moigi keno da atop ekhoina section 355 article 355 impose to matam da di ekoi taseng na haraga di makhoina pithot ba powers function sing se nga sai gi police ta law and order chenaga da bani na haraga pai ga da bani state subject na laiba se IPC ga CRPC du ding season rakanda mogi adugi manung du da mogi duty to bound to laiba whereas military operation da diko national security da ne haraga uses army act mention ai je ko afaspa
armed forces special force adagi Geneva convention gi matang aduga moide different rules me ama moina sinning mong da moina apply to sin ba ya bagi powers kara access oina pi base masi jina ne ba hoi adubu rule of engagement na moina every operation da moigi adum soldiers sing drum khoina taw dingai da taw di lei ko arsi port me ama lei bani na ekoi madugi khudong sabang lo bu ne ba adanga sai ekoi tamunu ja hai ko cobra da thoin thadum de mani bu chumme thaje bo lei roi leibam tokte but ekoi option last option ni cobra gi can report me ko phang jabu ne ko tam jari na sigi post ko na hygienic ina moi cobra gi operation da sai Chhattisgarh gum bodang sai gi zero presence of government for 40 years Chhattisgarh mayo na giba sigi mayo na giba pot da after sustenance cobra operation from 2018 to 24 yam ten matam ni ko sigi matam du da first police station plus health care center se 2023 da madugi hangtopong ngam ki ha bor ka lei buduna maram mor kan mo khoi lei buni adubu wajamai bona ma haibudo yam chumme ba hierarchy incidents te koi BDF seng gidna ko just like that I quick it saying now section 17 of the police act 1861 gi matung in hai tare ko section 17 da police act amakak yawe ba kari yawi special police officers aina madugi port ha pa ya bagi port mo yawe ba civilian amase same power magi police ta piraga nation se protect tawnaba law and order maintain to yai haibase section 17 of the police act 1861 da dum pibane ba se mamang su dum hijagrabani ko masigi se kanani appoint to yage haibu kanda district magistrate nataga district magistrate SP on district magistrate order da ladiba SP sing ko madugi ta da amana masi appoint to yai ba kaino da madugi pot da as many as residents marudi mi on particular to deko nupi obe nupa abi hata sigi yumsi ma ha pada matang tang ek dakar batungina police ki mai keno walak pa matam da police tu mating pang na ba police na piru saman ro to adum yae ba any able keno da mioshing whether male or female adugi magi resident area da lebi da civilian obi ai ex serviceman obi ai aduga village defense party Sima yai hana ama yauri si kaino party member yau biya hai kan ekoi ji village defense force BDF na CM yadu maina ekoi kun gi ngasai wa jamai won ngasai tham ba to kun me ama singi leibada naga gi jaga su kuki gi su moi jaga le na village defense lei poche si bok ta district magistrate ya ga no happy ai sigi sing ngasai gi stipend piraga thambo khotba moi si paisa anpik pani moi si melen lupa yang kai rong pura oi ai ning dok dre ko ama ka pi bani ko ji ki pot to moi gi pi yang pik pani moi amount ko amai pi pot pi bi ai adu mo ko gi power ro same as the police other privilege protection liabilities as ordinary police officers under this act and yaw ne aduna sigi pot se manipur government na to bi ge dum ari lei ba district administration to bi ge hujik sum to bi ai ni da sigi pot aduna even masir towan na hujik se koina nei nuai ta se google changa yeng bo ta aram bai tengol go mai teli pun go se mai te militia created by former CM guy anum to ko ne sin nuai te na ko koina ubu da ko anati sum mayam se chingdan ga dong ne according to the police manual act 1861 adada hapa yabado ekoi khulai pahele habi nati mana pithu habi nati bako government na madugi kaino da ayabam pitho ga district magistrate to ko piram bori arambai tengol se mogi temporary basis ta moi adum yam sanga leibidi ade ko apprehension leiba matam period disturbance period matam aduga makhoi right thokpa matam temporary matam dugi oina semgo do poni sidi yam sangna BDF tawna leibagi poti yaute magi act da ko adu sembiram ba yai haibne da purpose di ai ngai police ki masing walak matam da haiba potu neba anu sumba pon mai am sing je koina ngasidi manung da leiba mai am sing se ai khangde mi khangde yam khangde gi tamu khon leiba mai am sing jamai khon leiba mai am na koina thamjari wafam mai am sidi ngasidi koi ta sengna wa sung ning de sengna haraga di aduga ta sengna koi nung de ising haiba ising chai ba samana bane koina ngasing ang upai ta koi khanau khang topa energy manga topa adubu koina thamjari wafam khraji koina haire sengen tamana te ba koi ke ne yumbi mokong oi bai dini ji ori se koi na haiba mai am da makut makrang lo laga mina ngang ba mayam sing da karing ga thaina ba opinion pium mayam dum yaw bani taroi dawni ma se koina koi gi pibum to ko message ti both to the government and the ordinary common people laymen sing da bab tamin and the pot mayam sing do koi tamin se haibani adre even ai koi na sai gi korwa commando da yam thajaba thamba thamde wan tre koi manipur ngam gi ngam da bi ai makoi na work to 24/7 se kamaina ko state ki intelligence SIB nung ji mayam ji support local people yaw da na moi tawte moi sigi pot se yaw ga ne moi pot mum da yaw ai ba koi na korwa ma tang sum thi ba matam da ko yaw ta ga di makoi du na ta seng na hare ga di
15% खाइदोगा मचे चाइथोगा मफम मोय थु चना की दोइने पोतो अरे ngसाई मोयदगी हेनबा ngसाई ब्लैकेट कमांडो ngसाई ताउन मफम बिगिबदो पाउन मफम बिगिबदो अदुगी पोतुदा लेरंगने बे इंडिया की एनएससी खंगे मैम लेरिबको मखन कोइ ममिंग खंगदो मैम जुको लेरकानदसु मोयगी मैम दुगी तोफम तोपदना याम अचोबो वार हाय तारे इंडो पाक वार गा सिन XYZ मैम अमा लेगिबा वार मैम तोवान ऑपरेशन मैम अमा अदे ब्लू बेल ऑपरेशन अदु अदि खोइ सनी बेल खोइ मणिपुर दसु याम तौगे ऑपरेशन मैम तौगे सुम मैम द सिन रंबा याइको अदुबो सुमबा माओइस्ट की अदुगा नक्सलाइट की टेररिज्म की अदुगा कोई जंगल की वारफेयर की पोता तोंगाना मोय मैम दरि खगलगा ओइदा तमबसु याइबा मोय दु CRPF दा अटैच तौसलगा अदुगी पोता ऑर्डिनरी कॉमन CRPF पर्सनल सिंग दुदी ngसागी मोयगी पोता दा याउदेबो ओनली मोखदि ट्रेन फॉर अर्बन एंड रूरल पोलिसिंग क्राउड कंट्रोल दुगी इलेक्शन ना मोय याम पिकपा जगह खरदा थमगा मखोइना अतोपा मदा डाइवर्ट तौथोगा थमगिबसदि स्पेशल ट्रेनिंग खरा तोंगान पीरगा थमबनी 2008 तगी एम्बुश मैम अटैक मैम अमा चथरको पोतुगी थेंगनबा तौगिबनि हाइबदुगी पोता अकन मखन की अचो वेपन सिनबा याबगी मुखैदा एता उबदा सुट एसाइड की मोगी मसाना डिसाइड तौजरगा डिसीजन लौजरगा तौबा याबगी पोट सोम ऑर्डर गाइदबे पोट पीबा पोतनेबा हौजे खोइ मणिपुर की स्टेट फोर्स टी अदुगा सिगी पोट कोबरा की पोट सिदा खोइना खितंग निंगजिंग को पोट अमखतंग हंदकी जुरी की पोता कुकी की लालौबा अहम हात पसे CRPF ने then cycle lom da ma har ke to nan thoki kai pot paw musu legi ko machum pot am da masi har kan khong tawna bai pot dagi ko adagi amuk yam lu CRPF ki pot ta mogi pot ta kainom yawe di naga ki framework agreement ta ngasi hayeng pang thok June 18 pot CRPF ki pot ne khoina chathang ri chaina jai keng je mokhoi da kaim ti yeng de rims ki pot ta achoba rims ki labi da har ke balai malong ge harang thong ge tawan CRPF ngata ne ba मखोइदा करिगुम्बा ऑर्डर से फंगरगा मखोइदा पीबा तारगदि मखोइना अतोपा तौबा रेजिमेंट बटालियन कंपनी लेबे मैम दुगी खेनबा मानबा मखै कोइन उबसे इब खुलाइबो पाइरबा लालबो ओरमबा मदुगी पोतु कापदा कसु लेते पो पिथोकपोगी पोत अमखक्ति टेररिस्ट कदि कंप्रोमाइज तौनो पोति लेते को आर्मी दसु पुलिस दसु अमत लेते फाबा पुंबा वरकपा लोगे मतुंग चिराक पिबा हाय लेबनि कोइसदा पीदबै खोइ मैम वाजे वानेबको अदुगी पोत मैम दु लै अदुना सिगी मैम असि थोलेजि रूट कॉजेस सि कइनो न सुम कुमना थिरकांदा अननेसेसरी डॉट ऑफ विलेजेस इलीगल इमिग्रेशन हेवीली मचि इंसर्ट तौसलकबा अदु तागदि अखोइना स्वाइद ngasai mamang da ina tarika konana haige to nang hogdabdo ekhoi ta sengna hargadi keno da 29 May da ekhoi 2022 capturing of biographic and biometric details of illegal immigrants in the state of Manipur and Mizoram na ahamba Pratap Singh Rawat na ekhoi under secretary government to Indiana tholko potu metan to be completed by the end of September 23 hana pi hibneba sigi poche mu yarak tabdi government gi मतमदुगी लेबा लेंगा मणिपुर लेंगा के लेबना मदुगी प्रपोज तौर पदगी ngसाई सुंदर कुमार डायरेक्टर फॉरेनर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की फॉरेन डिवीजन की कांगुदना हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ 31/3/24 एज पर रिक्वेस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट आज 28 September 2023 दा सेम सब्जेक्ट दा मणिपुर ना ngसाई मिजोराम मणिपुर हाय मद मणिपुर दंग हारगा तोलग अम तोलगेबा अदु मसिगी ममांग दा Manipur state government na ahambada on 16 February 2022 swaidagi irang jana pokhai ge tawle pokhai posidi khoi gi 2023 gi early dagi January February dagi haure pokhai po bose kai gi no hai kanda February gi 16 to 2023 kamai tawge da state cabinet ki decision ama 18/1 January daniko 2023 da governor Manipur pleased to constitute a cabinet subcommittee to guide the functioning of Manipur State Population Commission and other authority to on identification of Myanmar immigrants refugees in the state of Manipur hena tawo pot am khak thokhiba sigi pot sida subcommittee du ngasai gi lepaw hoki basanta ma aina happy haijagi do order in the name of the by order in the name of governor adu gi du kanan thoi Peter Salam matam du gi ujine egerja director oriche joint secretary home government Manipur thoeba sigi matung da ne ngasai gi aina ngasai ta jagi ba 1/4/2020 the cabinet subcommittee na singa chat pa pota mema nationalist me am lai bi singnaba leire same dialect same kano lai bi du na maram boraga mokhoi barada so jampur town मैम लेचले अदर मखोइजी मखोइगी लेफम सारगा मोखे अदर थमगदनी मैम मगम तमोय डिटेक्टिव पोटो थोकिदोनेना लेपा होकि मसा हामगा मरै लोंगा चखिबनेना आइना आइजे अदु तागदि अखोइ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन दा लॉ मेकर अमना इंडिविजुअल अम तोखरोको अखोइगी अगेंस्ट द गवर्नमेंट against the union against the state wangang ba yabra to yabra haibne ba opponent tholopo sing sing ngang de ba aru tagadi constitution ki provision ki article ki mayam 14 dagi 30 do lam da nei gum se ba ko leiriba law ki mathak ta kanam ta leibe ade law nei khoi pullaga society chalaga leibni haib taragadi sigum ba law breaker mayam thugari mayam sing se sigi chana chaba example punishment ama pi dragadi na sai
Pauna haba tauna kanoki regional party movement same bakai se yamatok dai ko jun law lai national party ko jun matek kar lai jermi ko ko ni yamna kudung jaba bole ko pagi lai bi wan lep sile poi ko leming bo sile te aru but yawn mo matam da national party ga regional movement ga state ge sum khena ba khra di lai aru hauji ekoina even chuma mayam sing che loina naina ba naina mina ba khangmin na ba aru ga masigi posi ngak thok na bo hona da ba tar ga di ko regional party ga tang chem jo last na regional party chem ka da kari haibi ka ni mayam na hai ka se aina regional party handana haibi na ti ko hai ga kai no da vote sing asi wa to paisa sang paisa na lai ga la khra ni na hauji kanam ta karim ta rims ki incidents ki matang da elected mayam ma ta ki wafam ma ta ngasi khoi ta de aduga asom nakanda ngasagi aina UK enegi leader gi amaka ki potdi let's mang hawkim thole app nahan UNC gi pota moi taruk sina moi tra mai thadong no phang matam da mai thadana thugai na taw khropodo ekhoi deputy CM yaraga phamaga kai gum khara tanar tawri ko but thole statement mayam sing da khona elected amoina pen da base tam ga ta na te ching gi dum yawre bojikti sigi matik chada ba mayam miyang gi mi oi banga da ba aduga ekhoi gi ta sengna loina mak si ka laga loina mak procedure mayam je puk no chong chat pa ya ga ne na tawai pot se swai da ekhoi gi script writer hidden directors mayam na sanari ba satrang gi po je sabi tharaga sum chat mayam hari ba dami ni hari ba pot mayam jing ja sumaina lai raga di ekhoi lepang amro lukrani hai bane ba constitution gi safeguard man protection phangdre hai bane ba ai khoi gi right khatang khoi na sik taw na te ba ai khoi isa na khoi right sik taw na isa gi duty moral responsibility ma sakang ma taw tai khang ma taw tai je citizen khudi ma khang ma taw ta ga he na ma taw ta ba de one of the most important thing is that lawmakers sing elected representatives sing because they should know their moral responsibility and the first and foremost duty of an elected person or the duty is kind of to protect the dignity of the house because house shows a nation that means they should protect life and property of common people hai base ngasi ma khoi da u da bagine adu ta ga di akhoi na hauji regional movement chaga pada mathau tai hai swai da ne ba sagalak matam da kaidorni national party me am gidi mogi karai me MP crorepoti kyam lay MP amamam na ekhoi masing yam da vote mayam jigin sanarak kodri ka shuna te hai bani da aduna makhoina ekhoi praja singna paisa khra no hummaga wakan jida nungai lo ren chakhiba pod isagi kano yon thokiba pot se sida ekhoi contribution lebak thugai bagi negligence na yawbuni na ekhoi bhap tamina jimi kap thok se hai bani ba aduna ekhoi na yamna tingna wakra ngang ta ga ju ekhoi english ki saying dam lai na straight trees always cut fast for furniture na aduna yam sumna tawjaning ba chachaba kangu ju dum kathat pa aduna regional party ma yon chong ro matam da regional party do lingkhali kangu me am do mu thupchan na ba thidek na ba khonara kuna first priority dum ora kane ba aduna praja singna party wafam natraga su party do lingkhana ba khonara mo ora ga su ngam gi da ta ga solo pa ta ga su mioi oina tholpa me am sing se not the tested one new faces new hope ideas puthok ngamba aduga sense of regionalism nationalism patriotism loin mak yaw ba lebak nungsi ba yaw ba poto madu aseng ba so called ikona mayam ne social worker ne purap dam nei ko social worker na taga ikoi gi mayam sing du oina khal bi ra kan da ikoi gi assembly se masi gi mo gi temple ne makoi gi church ne makoi gi mo any dharma gi mari le na ba pot tu gi laisang ne ba bot se mo gi dharma gi kam na maru ba ikoi mayam sibu pungadab jaga ne khal la kan da akhoi masigi sida akhoi na phamma ganda miyam gi award pa aho mayam men gadong ni haina khanba ngamba mi chak ching do khara khatang di loina mak 100 na trasu leiri ba khoi gi humfu ji manung dai tare ko tangkhai matang natraga masung matang ha ba shok yorok pa natraga ama khatang osu yoholak pa amadu na ngasai gi samudra gi apak ba ibak to da chini chama sam thadraga thumhi do kon banga moi haibai potu wana tab amadu dang yaw bo holga amadu na kamaina ani dig ahum mane expansion tawra kan da ko assemblies dam dang lebak nungsiba mayam do leitraga di khoina athobo singi numitta athobo mayang maming sinaraga haikal leka thamba ngahaktang ulam ba sak ulaga even khanane na bagi thorom amada mapung phana yaw ngam da ba lebak ke issue relation ko matam da yawraga su mapung phana madugi resolution loading ga satkiba relation min ram hak masing yama maga su kano rom da yaw da ba aduga even ai khoina adugi pot mayam da sum chalaga press and media da dum paper tiger or lai buduna di lebak kan budi yaroi aduna mapana gi lakpa mayam sing duna yamna soft hearted kind hearted oiba aduga ground of humanity yamna wangba aduga mayam gi excuse to da yamna hata chim ngak pi raji forget and tawbuda khoi mite community se one of the community oi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯃꯠꯂꯒ ꯁꯨꯝꯃꯠꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯋꯥ ꯍꯩꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯁꯦ as per law of the land adum magi manifesto the promise of the ngakpa ngamdrigi punishment piba yai haibase adum lairibane ba sigi sing je piba hoba aruga madugi sing khanganba praja sing na bab tahanba election da paisa ting da haibase aigi nomination file to sang sangan raga mangondagi cha ju thapirunu yes awabagi tamatan bopang nibirunu mana sorala ilakte lohongla ilakte ayungi thodok lailate khanbirunu miduna lewaki ona miyam ge na khallaga leiba wakalon do karai phabu chu milali chumna yenge haiba taragadi ai imung da lakpiba laktaba ai udabi yengdana mana tori pot khara do thamoi sengna kayam torki yenge haiba ja out of the 60 tangkhai ga tang thadok na masung ga thadok nam tang khona minraga yengbu matamda leibak che awon ma lakani isa ge original force na paija taragadi external ge force me amna khudak ta article 55 thamjale 33 thamjale haiba singa tori ba singje kaidung wadi yaroi awai ba british colonial era matamdagi waira ga usinarpa Indian gi law maming gatang BNS yes aduna ontoga IPC IPC degi nadaga aduri ontoga andana yaroi aduna manipur gi oiba article 371 c da piriba potuga 371 ABC da leriba pot mayam sing du khetnaba sing do madugi pot mayam da ekoi kamane insert tok chalaga awat pa mayam hapangam gadagi hena even tawgado pot se right sabas yam maru pot am oiko adugi pot mayam sing khna bangamba isagi pot neina bangamba hapsan bangamba semdok bangamba pot se adwai da zung lai adana khoi gi mute amatang chatpa taraga zo potu madu mayam khangba ting thokna phudok bangamba kangu dakar oi ai imang da aran ba torga su ai gi chin mention ba nakong mention ba mit punjalaga tuminna phamaga makhon dung taraga pot mayam na miyang mute on pholo taraga di manipuri singing community oire haibase census ki wa toksi NRC update to the wa toksi SRI gi pot toksi illegal immigrant nago jersey wa pot toksi loina any shaping ba law blank wa da leiba mayam am su toksi aduna bab ta dri bokti sem to pusunga moi aduna rims is for everyone but national highway is not an highway pot se sigadante atopa mayam su tarak pa yai na ismai thamjaki thank you very much Marik Chumba point kya ama thambi bagi damakta